Baju Ahman Bandu kerina senina dengan kurang ibas gelar Kristus. Harapkan kami kerina kita sehat, lah kurang sedakai pe, dengan tetap berburak-burak pusut tak guna ngorati karena kata dibata. Jumpakah kita ibas renungan guna minggu tanggal 21 April tahun 2024. Sini gelari minggu jubilate harus surat. Ope kita ngorati karena kata dibata jadi pala renungan tak. Mari perlebih sepeda gagaman Tuhan, ras kita ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, Bapa sidem alu keleng ate, ibas suari si sendah, ipelim baru indu pasu-pasunduman kami, sirbahan baru kagegeh kami, lako bancir sikap-sikap, murati sadabagin ibas katandu. Pasu-pasunduk kami, oh Tuhan, ijapa pe kami ringan, gelah ketutusan kami banci nambahi gegeh, ibas kami kini deken, ngalakan erbagai-bagai tantangan geluh, ajari kami guna ngingat erbagai-bagai pasu-pasunduk kideka geluh kami, dengan pengasup kami guna dalankan si sentudu ras pratendu, perlengkapindu kemahandu, siatendu ipakendu laku jadi perkakas nu ibas pak saenda kesandu si badi yang kuasai ia. Arah anak lu Yesus Kristus kami retoto. Amin. Senina dengan turun ibas gelar Kristus kata dibatasi jadi palas renungan ta ibas minggu jubilate eda iba ibas kitab Mazmur. Mari si buka Mazmur bindu 66 ayat si pemenasa ku ayat siwah. Sioge dage Mazmur 66 ayat sada sesiwah bagenda isina. Ndenden pengatakan bujur. Ndenden tersurak laman di bata alu meriah odo ni kerina. Rendela dengan pemuliakan gelarna. Pahagalah ia alu puji-puji. Katakan laman di bata nindu. Andiko majintuhu perbahanan du. Musuh mungku ia adap pendu. Perban biarna arkitekan kuasandu simmelin. Kurina doni nambah mungkuk man bandu. Rende ia muji kam ipucina gelarndu. Marilah dingenahanlah si bahan di mata. Menghantu kel perbahanan na di tengah-tengah manusia. Misalih kenal lawit jadi tanah kerah. Nini tak aralan arah engepar. Emaka meriah ukur ta. Karena kerina perbahanana. Ia mepemerintah sir kuasa serasa lalap. Iperdiate kena bangsa-bangsa. Maka olah berontak manbana. Oh bangsa-bangsa. Pujilah di bata kami. Berikanlah puji-pujian du manbana. Ia sinjaga kita. Maka tetap geluh. Dengan lai pelepasna kita dabuh. Secenda. Kata dibatasi jadi palas renungan ta alu tema arsura mandibata alu meriah. Kekelani Tuhan adi suruh kita ngukur-ngukuri, nginget-nginget, flashback kita kan fisik. Kayak saja nginan dia perbahanan di mata si enggo igejap kendu kedeka umur gelundu mulai kitik-kitik du nari sengayak genduari. Mungkin dia bakal enggo saitun atau mungkin menjelang saitun ya. Mulai kitik-kitik du nari sengayak genduari kai saja nge perbahanan di batasi enggo igejap kendu kedeka umur gelundu. Ras kai saja nge perwahan si jadi bas gelundu kitik-kitik kan pengarak-ngarak di bata. Sekala sing udah permela kel ia. Ban permelana la pernah bagi kala sorana pe. Mulai sekolah nari la pernah dar rumah nari. La ia pang jumpa kala sinterem adila ban terpak sakel. Maka kencang tamat SMA sing udah indandai. Ngelanjutkan pendidikanku perguruan tinggi, ipilih nama sekolah tinggi teologi. Surah-surana jadi pandita. Tapi tahu ama kerina kala si megi kai surah-surana arkiteken itah kala maka longgo pernah bagi sorana pe.
permela kang jadi pandita ningan bagi ilamong kinakap kalak sinterem. Singkat cerita, go tamat sekolah teologi anandai. Memang ibas diri sing udah indai peturang keragu-raguan soal ngasup entah lang jadi pandita. Tapi terus kena saja berproses ibas menggapai surah-surah nae. Semaka ibas sada paksa nggo jadi pandita. Genduari kenca yang nggo jadi pandita. Ya. Mulih ma iya piga-piga kali kukuta nggoka piga-piga kali itugaskan khotbah igerejana ikuta mamangate kalak kerina. La sangka kalak kutana maka singuda-nguda si marenda sekel permelana sila pernah bagi sorana endang go perbang go megang sorana jana khotbah pe iya langgir-gir. Isungkun anak kuta me iya nina uga makabaan si kambage berubah na. Nina pandita endai laboban gagaku laboban beluhku. Tapi Tuhan ngenda simper lengkapi aku, si mereken kengasupan man bangku. Kekalian Tuhan, pernah kang lip idahandu kalak si wagi? Ara kisah enda, teridah maka, perbahanan di bata, mabai sekala si permela dube, dungna jadi pandita. Di bata ngasup mengubah kalak si kugapepe, jadi perkakasna, jadi alat naguna berita si Maria. Bagaimana sada kisah nyata si banci isaksikan kami man banta kerina, sana adisungkun kam kay kangenda peristiwa si banci isaksikan du, ipembarkan du karena perbahanan di bata si jadi ibas kidekah geluh du. Pengalaman gejapkan perbahanan di bata ibas geluh ta. Mesin pengasup kita guna arsaksi, si pengasup kita guna muji di bata, bagi silakokan pemasmur ibas palas renungan ta sekali eda. Senin ada yang tuan ibas gelar Kristus palas renungan ta enda, maka ngangkat kendenden pujin, sisakan pemasmur mandi bata. Ia na pekerina isidoni enda arsura. Arsura dengan berarti asa gagah asa kengasupan. Iserakan megagah guna. Arsura armeria ukur. Engkai maka ia na kerina isidoni enda arsura muji di bata. Kekalian Tuhan pengacu enda. Sekaligus merupakan sada pengakuan iman pemasmur. Karena isekin di bata. Isa si kena ibas ayat pitu maka di bata pemerintah si rasa lalap. Artina adibas doni enda pemerintah ganti-ganti berubah-ubah nge. Tapi adi di bata rasa lalap. Tahan rasa lalap pemerintahan na. La ganti-ganti la tergantikan. So ia mesti mada kuasa. Zenari bas nenden enda peiturikan pemasmur bagai tanda kuasa di bata sirbahan musuh-musuh mungku kerina doni penembah mungku jana rende muji di bata ayat si petelukan. Zenari ayat 6 isalih kena lawit jadi tanah kerah nini-nini ta ardalan nge pararasi nino enda mengacu kubas peristiwa pembebasan bangsa Israel Mesir nari hijapa sa siya ayat tentara Mesir bangsa Israel aru kereta kuda kereta perang sana lalit nari dalam pula ilebe-lebe na lawit terbentang lawit merah ijema di bata nuro Musa guna make kentongkat na belah lawit semaka jadi dalam si kerah arah mementas bangsa Israel nai sama kapulah ia ibas kejaran tentara-tentara Mesir. Sana tentara-tentara Mesir dai gedap arkitekan tupung yang mentas sadaka memulihkan lawit dai. Enda sada peristiwa
si jadi palas pemasmur guna ngajuk kerina si Sidoni enda rende surak muji di bata. Kita kan kuasa di bata menjangkau seku alam semesta. Kai pebansi bahan di bata. Kita kan siya memakalayang biar-biaran guna ngajuk bangsa-bangsa si deban pe rende muji di bata. Ayat 8 seku ayat siwa. Sebab nina di bata mesin jaga geluta dengan la yang pelepas bangsa nadau. Teridah ije maka pengalaman geluh ngejapkan perbahanan di bata simbelin petura ukur pemasmur guna ngakukan kuasa di bata sekaligus ngajuk kerina Isidoni enda guna muji di bata. Makanya adilit kala la pernah menyadari perbahanan di bata kidekah geluhna labo yang ngasup guna ngakukan di bata kuasa dengan labo yang ngasup muji di bata pe. Sebab hanya orang-orang yang menyadari pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, itulah yang sanggup memuji kebesaran Tuhan. Kita termasuknya pengalaman-pengalaman geluh si apainya si arbahan kita arsura ateta guna muji di bata. Kai pebanci bahan di bata lalit si matahat ibas iya. Tapi sayangnya antaram dengan ngekala si ragu karena kuasa di bata. Ya. Belinan dengar ke arun Athena rasa takut semaka dungna dekahan kelsehan, dekahan jungut-jungut. Semaka lasam kap nanggo. Semaka ilasam nama kerina palsu-palsu Tuhan singgo naruhkan ia. Sekubas umur geluna si genduari. Melabo bagi. Melabo pernah ilasam kendu pasu-pasu di bata. Kita kendekahan kelsehan, dekahan jungut-jungut. Kurang bersyukur. Kekalian Tuhan endenden endandai ngajari kita guna ngatakan bujur mandi bata. Ingat-ingatlah pasu-pasu Tuhan singgo sinikmati kidekah geluta enda. Adir kita kan goboy na kesusahan lupa kita nandangi pasu-pasu Tuhan. Benakan saja mulai warisi sendah mulai kamedak pagi-pagi ndai sekuperni. Ingat-ingat kai saja pasu-pasu Tuhan ibas ada waria saja lebih. Ya. Kala sing ingat perbahanan di bata ibas geluna lape isuruh pujina di bata. Lape isuruh arsura yang pahaga gelar di bata. Tapi kebalikan na. Kala sing lupakan pasu-pasu di bata. Rehlang asup nama yang ngidah dengan gejapkan kuasa di bata. Erdahin ibas geluhna. Semaka kini terkena desken rimo si kisut. Redekana rakitikna, redekana rakitikna. Harapan kami kita lalit si bagi. Senina dengan Tuhan ibas gelar Kristus. Kucapa pe kita laus. Harus nasi ingatlah kuasa di bata. Bicara gawa-gawa pe kita kudalang-dalang. Kulawit, kudano, ras arbagai-bagai tempat wisata alam arus na. Ningatkan kita, uga belin na kuasa di bata. Arah kerina, bekas tinempa di bata Arah harus na muncul sada pengakuan iman bagi pemasmur Semaka pengalaman tangan nami suka duka ibas geluta, mabai kita, rah ngasup na, ngakukan ise Tuhan di bata. Maka labo lit si terbelinan nasang di bata ya. La terceng cakap ngenca kita muji di bata. Tapi arah geluh ta, arah sikap ta. Kerina nuduhkan. Sikap muji di bata. Pengalaman perpulungan Sinai. Adisyo kebas ayat invokasyo ta sendah Jakub sada ayat 2. Ija perpulungan nai. Pak sana merah marper kita kan ngenanami kini seran menghindar dari ancaman-ancaman orang-orang yang ingin menekan kalak Kristen yang ngenanami berbagai-bagai kesusahan
Labor kita kan lagu langkah na sila mahuli. Tapi kita kan Athena, jaga kini tekan naman Kristus. Sa maka isingat kan peman parpulengan amin pera kini seran, nahan lae sebagai sada kesangapan. Labo keliahan tapi kesangapan. Sebab arah kini seran melala ia lo kena keuntungan ras kini ulin sirbahan kini tekenar paguna sirbahan ia arlajar sabar sirbahan tambah nama hikmat kepentarna itambahkan Tuhan di bata. Jadi ulah kita pengakap maka pasu-pasu Tuhan perbahanan di bata simbelin sebatas tupung kita aman tupung pencarin tarulih tupung meriah okurta, tupung melala arta-arta berarti pasu-pasu Tuhan. Adik kebalikan berarti pak sana kita iukum Tuhan, lengat tentu. Bas pak saduka lid kini serahan sindar para geluta, banci jadi merupakan dalan si bandi bata guna mencurcurkan pasu-pasuna, nuduhkan pasu-pasuna guna memproses kita, mengasah kita, gelah banci repaguna kini terkentah. Maka adilit kita si pasana bas kini seran ula minter jongot-jongot. Likape kala bas kini seran ula minter si hakimi. Bandosa nangi ninta ka. Lahaya pasu-pasu Tuhan ninta. Padahal pasu-pasu Tuhan labo kap terjeng merekan kita kemalaman ate secara doni ras arta-arta kebayakan. Palas renungan tainda situ na ningatkan kita guna jadi saksi karena perbahanan di bata arah kita pancimin itandai kalak sinterem isi Tuhan di bata si ajo teman ta guna muji di bata ya si ajo senena dengan turang ta silit kelewat talape ia kalak Kristen si ajo ia guna muji Tuhan rikutkan kini tekena labo terzang arah kata-kata. Tapi banci kita menguatkan imannya. Ya. Zenari. Banci kami teridah. Sikap muji di batai arah keaktifan taku gereja. Kininggitan tamakikan talenta tam melayani Tuhan. Zenari si dukung dain-dain pelayanan silit bas gereja ta. Bagepe silit tengah-tengah lingkungan ingan tatading. Ulamin sempat lah teridah biak gelusi patut manusia nibas dirita. Petkel kita ngeranai. Mandangi kekurangan kalak si depan. Mandangi gereja. Bahkan isi media sosial tapi lalap kata-kata si menyindir. Naling-naling teman. Naling-naling gereja. Alu tujun dabuhkan kalak si depan. Lakin nge si Tuhan na perbahanan si bagi encidahkan cungi tangendangan ta. Sebab tupung kita pemejin-mejin kalak menjatuhkan orang lain tandana kita mejin. Semaka kita butuh pembelaan, butuh pembenaran. Siakap beda kita rahasia. Padahal ban sering ngenda maka kita butuh pengakuan. Si jelek-jelekkan kalak. Padahal kalak idah nang kita bali jelek na. Maka mari ke keleni Tuhan. Babailah diri ta. Iwas lagu langkah ta. Iwas cara ta berkomunikasi, cara ta bermedia sosial. Encidahkan biak si bahaga di bata. Ogen ta senda Efesus 5 ayat 14-20. Ije Rasul Paulus ningetken kalak sita i Efesus. Arkiteken engko ia lo kena kelang ati Kristus. Maka arus namin Mencai yang go igelari anak-anak di bata cidahkanlah kegeluhan ibas terang. La ipediat na diri na mabuk anggur. Jenari cakap-cakap alu make masmur. Labo cakap-cakap si melket dekahan ibelaskan. Tapi cakap si naling-naling menyindir orang lain. Jenari kala singgo gelu ibas terang. Rende ngatakan bujur Tuhan. Ibas kidakah geluh na. Intina kegeluhan anak-anak Tuhan harus berbeda ras kegeluhan kalak si bas kegelapan si lengan nandai Tuhan. Maka minggu enda igelari minggu jubilate
Artina arsura. Bas minggu petalukan kencawari paskah eda kita isingatkan. Gelas ingat min perbahanan di bata kidekah geluhta. Si hitung-hitung berkat Tuhan. Kita ngalokan tanda kelengate Tuhan arah momen peringatan hari Paskah. Bagi arah pengalaman-pengalaman geluh si tetap wari. Maka harus na kerina kita ngasup naksikan perbahanan di bata kidekah geluta. Gelah kalak si deban pe banci ngidah dengan ngakukan kuasa di bata simbalin. Maka kekelen Tuhan, ingatlah tanda-tanda keleng ate di bata. Ope kita penangkin denen pucin. Cara tak ersak si menggit ngelakukan kata di bata. Tutus ate tamuji Tuhan. Rende ersembah ku Tuhan. Aranden den ta pe banci. Pagagahi kalak si deban. Ergiteken. Sindeken golit penggejapan ta. Si gejap pengalaman geluta pe bali raskai sindeken kita ngaku kita karena kuasa di bata simbolin Tuhan kak penampat geluta adi labu pernah si gejap labor kuasa denden puji sindeken kita labor nanam man kala labo bergerak pe ukur kala guna ngikutkan Tuhan aran denden si indeken kita tapi adi arpalaskan pengalaman geluta izin pengakuan kini tekan karena kuasa Tuhan rende kita ar kuasa denden gerakkan pusus senina dengan turang tasi magaikan saguna ngakukan di bata ka si mada kuasa cenari kekelen Tuhan ibas kita andalani kegeluhan ta selaku kala Kristen tanda na kita nggonggeluh ibas terang adi jumpa kita kini serahan ula kita biar ula ka dekahan kita kelsehan tapi tetaplah tutus arkini teken tetap tutus segelahna ratangkasna si gejapkan kuasa ras kelang ate di bata janah rikutkan temata arsurak lah alu meriah ya arsurak muji di bata ngajuk kita guna ngatakan bujur man di bata jenari ngakukan kuasana ibaswari si senda edape sekaligus kita peringeti 134 tahun sehna berita si meriah ku kita kalak karo tepatnya tanggal 10 walu April IJKP si peringeti karena ulang tahun KKR tantang nanai GBKP enda pante memang diawali anak-anak zenari arah pendahin misionaris mulai berkembang gereja atau GBKP. Tahun 1940 sada mulai meng-GBKP dan Zayo 2 merenda kelasis. 2 denga merenda kelasis. Kedua ringgo jadi 27 kelasis. Endalah berkitekan hebatna, jagona kita. Ngawan GBKP tape kerina sirdahin di tengah-tengah gereja atau GBKP. Semaka bertahan terus berita si meriah enggelo ibas kita. Labor kita kan hebat. Tapi kita kan kuasa di bata. Sim pengasup gereja na. Sim pengasup serayan na. Rikuras perpulungan. Tetap tutus arkini tekan. Menjaga berita si meriah gela tetap gelo. Maka marilah. Rasa si kita nandangi kuasa di bata. Arsa si kita man suku-suku bangsa si dewan sili sekelewat ta. Ugakin di batai bas geluta. Gelar tada hati kalak si dewan penandai di bata. Benakan arah cara geluta. Cara tak ardahin ibas arbagai-bagai profesita. Ya. Subuk kita. Perbinaga, pengajar, pegawai kantor, ahli medis, rasa terusna. Jadilah terang, dalankan kebujuran. Menginspirasi kalak si deban min cara tardahin. Sebab arah cara tardahin pe kita nggo berita si meriah. Cenari muat bagiinlah kita. Ibas dahin gereja ta. Gelah bansi arah talenta-talenta ta. Bagi pe arah pendidikan ta.
Sipake guna memajukan pelayanan ibas gereja ni Tuhan. Ija pape kita hadir, jadilah berita si Maria. Subuh eman sekelewat ta ilingkungan ingan ta tading bagepe tengah-tengah gereja ta. Gelara terem nakala si kini tekan alu tutus man Tuhan. Bagenda ibas situasi pemilihan calon pertuaras calon diaken. Mari si bere dirita. Si bere dirita ulah terjeng jadi penonton guna ikut muat bagin. Git kita jadi calon serayan Tuhan. Amin pele ngabo tentu kita ipilih. Tapi ibas kita git saja pe. Enggom berbagai-bagai tanda kuasa di batang go sisaksikan nih. Arkiteken lah beban gegeta, lah beban hebata. Ipengasup di bata kita alulah biar-biar mereka diri. Uga papera tangkas na si gejap kuasa di bata ibas geluta. Adi terjeng jadi penonton ngenca ateta. Apalagi sing kritiki serayan Tuhan ngenca ateta. Labo ciri-ciri kala sing geluhkan berita si Maria ibas geluhna. Lenga kita hadir jadi berita si Maria tapi kebalikan na jadi berita ceda ate. Melabo kita ngit jadi berita ceda ate man kala si deban. Kekelani Tuhan mari asa ngasup asa gegeta. Si pekenakan na kai si kurang ibas dahin-dahin pelayanan i tengah-tengah gereja ta, i tengah-tengah persekutuan bas perpelungan cabu-cabuta masing-masing. Berita si Maria engko man batang. Maka marilah si beritakan man kala si deban. Ija pape kita hadir mari si berikan dampak yang positif ku sekelewat ta. Si saksikan dengan si turikan ugaria nang gelu ibas berita si Maria Tuhan gelah si tetap mencidahkan kuasana man banta ibas kita arsaksi. Segala panci laki tangan ca arsurak Maria muji di bata. Tapi kala si deban pe arsurak muji gelar di bata. Tuhan pengasup kita dalankan katana. Amin. Mari ras kita retoto. Bapa kami seringani bahas kini rancang surga. Kataan dugo ialokan kami. Kesandu si badi alamin si pengasup kami dalam kencang. Gelah banci kehadiran kami jadi berita si Maria ku kala si deban. Gedang-gedang geluh kami hendang gom inanami kami keleng atindu. Pengasup dagi kami guna berita karena keleng ate ras parbahanan du simbelim. Tangkas man kami maka ibas di bata lalin si matahat. Perubahan-perubahan si jadi bas kedekah geluh kami Tuhan endar kita kan Tuhan kak singarak-ngarak. Alu penaruh kendusah kami ke baswari si sendah. Bajika kami peringati 134 tahun sena berita si Maria ku kalak karo. Enda krinar kita kan lias atendu Tuhan. Bahan dulamin kami tetap bertumbuh berproses ibas kini tegan. Sama kalanai monce kini tekan kami. Dengan banci kami mabai kalak si dewan pe. Arsurak muji gelar saja. Ara gelar anak du Yesus Kristus kami retoto. Amin.